Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Uba star sing korba ulayo banchimti shipor, kum acting sirdar jong ka marbisu sirdarship. Nakabanta ban penyajbet ya renti ikikam kijam ban sensyar ya kishnong kitau hapo kani kahima hadin hendriu benai baka KHADC leng bakat nat ilaka kalapa sensyar dau administrator namar kajing kendrom kendram hapo kani kahima uba star sing ula shimti kum acting sirdar kadai hadin ba uba biding do ubadayu administrator jong ka KHADC ula IT kikot kisla ha kajingelang kabalalong ha ka sautrek mentau benai rempang usnam ajar arpau haka office jong kahima marbisu kabalalong ha marbisu ringkat kejingran lang kirang basnong userdar barem kani kahima bat kiwei de kiri orang ba uba star sing korba ha kejinghisha uladai banshimti purano kum userdar hadin bola job yaki election kabalalong hobnai nopra jong usnam arjakat khandai balala handai namar bampat wanra ek report ha kayeng dorbar bala sensyar administrative rule ha KHADC lapan saateng no bat la aila di u banchim ti sipor tat hadu bandayo ya ka executive committee ke batamai ha KHADC ni disno bakalong tu kabatkan kam hadu kata-kata bangin yo no ya ulang sensyar bat pada de kumak ting kumbala batai haswa kabamut nama kadau kalong ba ka isi ka don hapot ka discussion ti mare yo hiya ka isi Police Council na thaya tin kini asli le sauski ka pakalong tiken session ka Jabbar Council but kin sapis kem ya u acting sada kum sada pura na terje ya sada pura ya sustain kini how you kini kita kelatet but ningai kem ba kani ke IT ke simti trong i administrator yang acting sadar dari irang tasing korban kum acting kan long kabiyat pet kabiyat ha pat kabiyat inti ini sekamar tinggal kublai kamtam yai rang tasing iba upas jong kahima mari sura kowe ilaji officially bandong usida jong kahima mari sur but nismudon bak tu kata-kata ba kadiya trelang adu kini kipor landet apa itu satri jom kadika sunjuk kirang sinong kada kiladon adu katu por bom chua adu kani por bom tajane panngenge chen marikap kadiya trelang jom ibarang sasing rengkat pat kini kirang basinong pat kit khot jang skutip torba to hima kumwating ngathai kakam kanajak je bhaja ti tingai kudai phi baro ibai ki derang ni patni aingo yo play na kam takni nama badai ki jing punya thanti jong play bangina poi shadu kane ka thong ha ka bamani ngi yo ya sada upapura paladom palong mata kan pat kumwating handai unsalong hi sada upapura hajen batun ko po janga isi jong kadis kapse Wan hadu ma suang collection ro. Tiladon ki kin wording ki babakla ki bana ai da ka desu konsil. Bana pun banayar ban pulong mo ya collection hapo kani ka ilaka ka jumi. Ngara funi batin do kani ko orang jo ka desu konsil ngai i bakalong ka babakla. Bat hang tang na tho bakino ki badan kerteng ha ka electoral baki bana panyele kila banyele ya kamsarla hak ilaka marbisu markum tang ngafuani badindo haka sautrik panai December wot ngaher mangai po office no kani kamlong pa lada kalong kumni mangaro nganyele bat kiweri ko kwa banyele te hamni kani po sino ka ne ka thong ka rai jong ka hima pade baros ka tangi te pade tang kurba bat ka kur sun kibari banyele haka sautrik nile pung kalano i working bat nyala penskem ba di tang kita ki badan hok ke habong tang kita ki badan hok ni tu bomdon kata ka hok te le yu ki wer ke le klim le yu banyele ke hadin kata nyala penskem nyala pelalut kita juga mi order yang sakawai bat ni sak penyajar de kam
ngin sa pandap hadu pandap collection kam don kono kajing thot kajing mongbat kajing plumar hapo kahima kajing mongbat karaya ha ka notification ka pangilayo na ka district council ha ka bedai pad khani kajing job ngatrai ngaktif mati pai pa biar tip khini ka notification ka bami ha ka hendrem tarik benai Januari arjar arkau kapala peni ya ka result ha ka bedai ba kini ele jong i ba timing sun ba starting kurba ka jingjok ka bagina ai hangne ya ka result bai barang starting iyo transpa san khundai ba iba timing sun iyo terus pa nyuk khundai but kani ka notification ka bangiliyo temen bakini hi kimne ki babaklan ilo ki bakore ya hadin jo kani community bakat district kan thung baik direct but ai bad dakasanat bakura ba barang starting unlong u sardar jong ka ila ka marsul ndri bakawan lo kung kani te barang starting insap nisya hibe labat iba dindo marpa kenapa ka ila ka jomi kan nundon kajing sutu bakla kan nundon kono kajing sutu bakla mayo kami biang pada kumui kapen plumar biang ya ke ilakan la thum yanga haka skofrek ubna Julai arah kat kendai kumwan seto nadu bata ka por bathum yanga ngam semlayo ba shifti ya gani office na gidau kibam nakiar ba kidon ki kendram na ke ding bat kini ki acting kiba kiberim hagaba iba timing sun lu itlemaiti imla ti nama bayom dari te habu khadu i babu Edward i acting barim ila itino haka ato break bunai bukdai adar khat kindai te hagapor bangawan ban shifti hangni ke jingtu ka bagong sane denga kalong ba kumbang ila kren suwa ban shifti ka administrator kalong na ka benta ban pen kloino ya ka election banjid ya serda bapura hadin bala lay thung ya ka ulaya ji ya ki SPT member kini kita dengilai ya chakman te lengba ke tingarap ke tingi trelang ke tingi tresdom jang iskesri ng ilaka te kumju kirang basnong kilala kan penkre ya ka botulis Floyd kabala nang banyono ya kata election ban ha ka khat neutral ubnai December lala ban penlong ya election ba hagani ka election ko lalong khat neutral banai kara te basta sing kurba di nang job joka nogadeka kam sirda kala declare ya kata ga resolve agan tarik Januari ada jarak kau. Haji sang lade ban 19 no hi bagai executive committee kali ban thung no ya i kum acting serdar ba de ban thung yu musurdar tang ba ka rule ka ak pade kamsha ban le uta ba lada shifti no kamur hapsim hi kumu acting serdar lani ra pat shifti de ban apsba halor kata gajing ong nagaleng secretary ba yo cek ya kata gajing thung ya iba starting kurba mu acting serda in dalam dep ke election katkum kato katkum giru negeri council ha bandra ya report sya ka yingdabar jongka dis council kabamul lada long election menta lada kadorbar kasa ka kade long hadu sana sana rubnai ru ha ban apan rai ke report hapo nya ka house khnang ban ai ke jing menjur halor kata ke jingji ya sirda shua ban ai ka sana balada usimtino pade balada usimtino de ban ai u ban thung thoi u kumoti sirda kat pampala ban approve ka house
haking darbar juga Council. Kajulong kutai yabaro omde tengah kaneka hima Andre yabaro di balik kita. Telah ada iba subuh kungawan setor babat larangnya sakmat kamu inap indang hapap sua hadu benda depan yo ekajing meju naga hapong di darbar desa ai kesana Bapura. Andre inumlah dalil leiru ban ai Serdar Bapura klempat dara hapo kaing darbar ban menju kaing darbar halor kata ke jingcit ya serdar nagaling dengaru Mario declare nilai persangka bala bari ban thaula thaunti ban thung yaw ting serdar le wat ke ding thung ting serdar ru kaslem namar le ba kaisiru kamdan Jadi itu lawan nai wan saya seto. Nilai persangka lah kadia bania penploy kat bala, dari bala kataru kamdehi ke basuk mani penploy. Namar bah ke juga por ngaru ngalade besok tanya ke atu penetrik jong de bunai beladap. Te dodok hiru bayo ya kene ka hukum kalat ke gendrum geram akar ko beteri jong Februari arja rapo balatung no ayu kumu ati sedar balapha yang abana tino ya ki jingdon jingem ni office ki baro tementa ke sini ngawan dan IT hai ba stasiun korba kumu ati sedar dekaneka ya ka marbisu jing IT shifti ya ka office hima bat ki jingdon jingem jong ka hima marbisu sirship hapdeng manga wa bolkan jingdo wa dewan setor de ka marbisu sirship ha ya mita bang pat IT nang de an setor bat uba stasiun korba wakting sedar ta marbisu sirship pala tung de council kat kum kane ko hukum ka bar ko fratrik jong u penawar ajar atau nga bolkan dingran setor marbisu sudship apdeng kejing ko jingkhia krat batti prabha nga aitino iya kijing don jingem jong ka office marbisu sudship hafi ubasta sing kurba u acting sedar marbisu sudship balathung da ka executive committee kasiloton marbisu council katkum ka jingpat bana ka ba number dising na pulisan ga demo ka ba arpu fratrik Februari arhajar arpau hakmat kisah-kisah ta minta kesengi kini don lang sepil ne minta kesengi sautrik March 2008 ki jingdon jingem jong ka ilaka marbisu nadu bangala shifti kene office hadu minta kilong kumne harum ka office building balaker kendro para sodong tumut kene office ni mo te plus kita ki jingdon kisuki kidon ki kitai Teka ba ka office file jong kisnong kibadon hadu khan riu tuli katkum kinambar kumne harum la ai we alai sausan riu new pra kendai te kini ki file kidon hadu khan riu tuli kabamun la ki jong ki snong labu depan namta ki snong ka te kabatam nang ni kidon kum ka budget ka file bade namta ka budget jong ka hima ka file ka bade na benta ka pata license ka file ka bade na ka benta wakting serdar barim ka file ka bade na benta ka land registration book ka bade na benta ki dulir kendeu ter ka bade nadu sai maraja kat nadu kat na spark na san ter ka bala lightly ki proceeding book jong ka executive darbar bat jong ka darbar pulun ta ka book number 1 adu ndrew ter nang ta ka ini ka koderi kare katai kawai katai ka badang maha ka badang la bantai padang rekam in good condition ka wiring bat ka electric light kilong ki babyang ki tiar muhor bat ki stampan
artli kita gistam away ground seal bat kebe ter nata wan sau shabi ke kudon shabi office kidon shabi almari kidon shabi draw kidon shabi tele ter kidon kita mau kendai teli ki file but artli ki proceeding book jong acting sedar barin kuba sun Burtli ki file snong makamrim rukidon almari nanta kidon lightly ki letterhead jong office sirda sirsi kibrang laban penerkam kibrang lo nanta kejingdon kapisa tika gani kapisa gade gabadon badi secretary ti kwa ban IT hau meu aktif sirda ba minta de pendam Amerika kejingdon kapisa tika kalau Sipau Hajar Sanspa Drupau deh ya. Ini bekas pikir alang betul sang dia mentah ini yo sendang akaba di administrator in IT no sya waktu sudah berteman ini yang jadi selamat di office baru office sementara IT no aiba stasiun korba acting serdar jauh kenika ila kamar bisu terus baik kapur berjalan ha nadu arjar kan real masin kran mo ima sodar arjar kan real da ke district council ha ka sitrek ha ka straight ubnai match kala thumno i bobu kum acting sodar ba IT por na galing jumi kira pasnong bar kan real ila angut ban ila bu karai kan po tribunal in pendiat no election da ka jingi don lang kira pasnong bar kan remote kum mangidon nanta ila angut ban wara no election kan po tribunal Rai limba kecing gendrung tentra mabok ka hima nimsip mala bermanra ya taki election. Badai au arjar kat kendai ya kat kendai terik kendit kesan kira masnong baru kai ila lingno dak basya pen kaino e bebu kum wakte. Maka kejuk snge layo ka notification balatum no iba timing son kum wakte soda. Hai tai por kira masnong brokan remot ila pen pa ujing persyak jurha. Bad limba kecing yalam jong i pedu kum presiden Langta ringkat i pedu Raston beribu o advisor jong senjok ringkat manga kum sekretari jong senjok nilap yang rembak bangkot e kodorwar khatra tarik punai baar angthi ha po madan set ha ba i ba biding do ringkat ba i legal advisor jongka district council ru kilai dorlang ban nadu khatra tarik nila simya karai ban thumno ban punkenno e gide ki acting ro armut ban chin no ya ban ba ya kene kai mamar bisu ngenai dei apo ka district council bakan page 4 ban thumno do administrator bat iba ulkan dengdo haka sipotore haka kendai tere lapen kenno iba timing zone kum acting sodar bat haka juga ni latrum ye ulkan dengdo ban page ban kemi ya ka mamar bisu kum administrator bat ngai ka tingiro bakraw ya i ulkan dengdo bat ye baru Raston badai Rampasnong jong kumbelai balimba kecing trestom jong kini angut rangkap bat kiram pasnong tang hapo tribunal nilala panwanra no ya election hapo marbisu bat kata kalau haka kan yo tribunal simbar arjar kat kena nilala panwanra no ya election po marbisu te kane ka panpa ujing trestom kini ki reorongba kamtam kiram pasnong dibangilat tre mi labat sngai pan penurlong yang ne kam hagne kai ma te ke in ke jingkrem kiri romba ka bakila pasat jumut ke jingkrem jungi marendi jungi marang kumna kaling kikor langta kumi pedu na kaling ke hima kibala ai ke jing senang jingkrau bat kibala pasat ki jumut jum perkat kalong ban hikai su inga kumno bangan warra sya ya tak sinsar kada kaba syai bat kaba songsuk songsai hapo ke hima ke in ke kentin ke bangala clay nadu kapo election kalong ka larangawan ka bor kamut ai ba ke songsuk songsai hapo ke ma kanwa bat ka baar kalong bangin sinsar ya ke ma da ka bakut bat ka sai kra bat ka we kalong ba
kamsia susu kalong ba sisin sisniam in wanra ya dorba knang ba report ka bang yo manusniam in wanra ya jingsa hakmat ka dorba bat ka ba kam smutanat kalong ba adu mentai kalong ba in snaya ka executive committee habang ila yo akbor ngin sa snaya ka executive committee bat ka executive committee jongka dorba ma omne tang kirang basnong kumangi juklong barbor tangki taki kadremut ndrei gawe galong na kini ki kur saujai kamut ngin sa penrung na ka kur jaitsun we bat kurba karang bat kriyam kini ki saujai ki dei ki jai ki bala bun pa bat ki bala he pa apo hima mar bisu te kini saujai kamut saumur ngin penrung lam bakin dei ki khot jongka extend war jongki hima bat nagling tungang simki nan sa simki na du nang ne skmat ban penskiam ke executive committee kan longsha ke executive committee ka klan bat kat kum ke jingla jong kapor kamot ngin wanra sya ta ke jingla po ka hima mar bisu te nakling junga nga ai ke mu kadiam sya yu kan bola pli klat kan te bakwa la ai sya nya ta ka bor bangan wan kum ta sodar hapo ka ne ke hima mar bisu lin bang ne ke election ka bangila dia bat ka ngajuang he berbor habang alai sya kendong srot habang alai semua pun bumsin gitu keren hai ka kentin ki yong ba rang pe pilayo kum sodar smobha da sensyar bha ya ka hima mar bisu rei nga sugong tar we ka lomba tang da ka bor chunga ngamla bar suma bang sensyar bha ya kumar bisu rei ringkat ka bor chung teu nombuk nong tha ban subset hak jimut chung perkat chunga kemut nan sala ban sensyar ban pe ban kri bha ya ka hima mar bisu he bro we